мавзӯи нав санҷиши ҷамъ ва тарҳ. Мисоли 151. Амали ҷамъро бо амали тарҳ санҷед. Дар инҷо се мисол аст. Мисоли якум 325 ҷамъи 432. Барои намуна тарзи як мисолро нишон додааст. Тарзи кор кардани як мисолро. Яъне 325 ҷамъи 432 баробар мешавад 757. барои санҷидани амали ҷамъ мо якум аз сумма, яъне аз 757 ҷамъшавандаи дуюмро тарҳ мекунем. Яъне 757 тарҳи 432 ҷавоб мешавад 325. ин ҷамъшавандаи якум аст. дуюм тарзи санҷиш аз сумма мо ҷамъшавандаи якумро тарҳ мекунем. Яъне 757 тарҳи 325 мешавад фарқ 432. ин ҷамъшавандаи дуюм аст. мо худамон як мисоли дигарро кор кардем, яъне 744 ҷамъи 157. яъне агар мо 744ро бо 157 ҷамъ кунем мешавад 901. яъне 4 воҳид ҷамъи 7 воҳид мешавад 11 воҳид. мо як воҳидро менависем, як даҳед дар хотир. 5 яъне 5 даҳи ҷамъи 4 дуҳум мешавад 9 даҳи. Як даҳи дар хотир буда мешавад 10 то даҳи. мо 0ро менависем, як садимон дар хотир мест. 7 сади ҷамъи 1 садӣ мешавад 8 садӣ. Ҷамъи 1 садӣ дар хотир буда 9 садӣ, яъне 901. мо барои хотири санҷидани амали ҷамъ мо аз сумма ҷамъшавандаи якумро тарҳ кардем. Яъне 901 тарҳи 744 мешавад 157. яъне аз 1 4 тарҳ намешавад. пас ки даҳӣ дар инҷо 0 аст, мо аз 9 садӣ 1 садӣ ба қисми даҳиҳо метавонем, мешавад 10 то даҳӣ. аз қисми даҳӣ як даҳӣ ба қисми воҳид додем, мешавад 11 воҳид, ё ки як даҳию як воҳид. аз 11 4ро тарҳ кунем мешавад 7. инҷо ки 9 то даҳӣ монд, аз 9 то даҳӣ 4 даҳӣ минус шавад, мешавад 5 даҳӣ. қисми садӣ ки 1 то кам шуд, аз 8 садӣ 7 садиро тарҳ кунем, мешавад 1 то садӣ. 150. ин ҷамъшавандаи дуюм аст. дуюм тарзи кор мо аз сумма ҷамъшавандаи дуюм, яъне 157ро тарҳ кардем. ҷавоб шуд 744. ин ҷамъшавандаи дуюм буд. мисоли 152. амали тарҳро бо амали ҷамъ ва тарҳ санҷед. бозам дар инҷо се мисол аст. барои намуна яктояш кор карда шудааст. яъне 945 тарҳи 480. аз 945 480ро тарҳ кунем, мешавад 465. якум тарзи санҷидани амали тарҳ ин аст ки мо фарқро бо тарҳкунанда ҷамъ мекунем. яъне 465 ҷамъи 480 мешавад 945. ин тарҳшаванда аст. дуюм тарзи санҷидан мо аз тарҳшаванда фарқро тарҳ мекунем. яъне аз 945 465ро тарҳ кардем. ҷавоб шуд 480. мисоли 153. ҳисоб кунед. дар инҷо дар се сутун мисолҳо дода шудааст ва дар поин савол додааст ки ҳангоми ҳисобкунӣ ба чӣ хулоса омадед. яъне дар инҷо дар сатри якум сето мисол аст ва дар сатрҳои дуюму сеюм бо воситаи амали ҷамъ ва тарҳ ин мисолҳои болоро санҷидааст. яъне тарзи санҷидани ин мисолҳоро нишон додааст. яктояшро мо мефаҳмонем. яъне 840 тарҳи 50 мешавад. ҷавобаш 790. пас аз фарқ, яъне 790ро бо тарҳкунанда ҷамъ кардааст. 790 ҷамъи 50 мешавад боз ҳамон 840. дуюм тарзи кораш ин ки аз 840 аз тарҳшаванда фарқро тарҳ кардааст. яъне аз 840 790ро тарҳ кунад, ҳамон фарқкунанда 50 ҳосил мешавад. ин дар ду сутуни дигар мисолҳо ҳамчунин ҳастанд. мисоли 154. ҳисоб кунед ва санҷед. дар инҷо дар ду қатор мисолҳо дода шудааст. дар қатори боло, дар сатри боло мисолҳо аз амалҳои ҷамъ ва дар сатри поин дар инҷо се мисолро кор мекунем. якум мисол буд. мисоли 126 ҷамъи 254. 6 воҳид ҷамъи 4 воҳид мешавад 10 воҳид. 0ро менависем, як даҳӣ дар хотир. 5 даҳи ҷамъи 2 даҳӣ мешавад 7 даҳӣ.
یک دهی در خاطر میشود 8 دهی. 2 سدی جمع 1 سدی میشود 3 سدی. جواب 380. ما این رو سنجیدیم، یعنی ما از سوم جمع‌شوندی یکم رو ترک کردیم. 380 تر 126 میشود 254. دویم طرح سنجش ما باز هم از سوم جمع‌شوندی دویم رو ترک کردیم، یعنی از 380 254 رو ترک کردیم. جواب میشود 126. دویم مثال بود، مثالی 448 جمع 452. اگر ما هر دو این جمع‌شوند رو جمع کنیم سوم میشود 900. برای سنجیدن باز هم ما از سوم جمع‌شوندی یکم رو ترک میکنیم، یعنی از 900 448 تر شود میشود جواب 452. در اینجا در بالا یعنی تر شونده از 9 تا صدی و قسم دهی‌هاش که از 0 است، ما این رو چنین کار میکنیم، یعنی از قسم صدی یک صدی به قسم دهی‌ها میتونیم میشود 10 تا دهی و از قسم دهی یک تا دهی به قسم واحدها دهی میشود 10 تا واحد. از 10 8 را ترک کنیم میشود 2. قسم دهی‌ها که 9 تا مان، از 9 تا دهی 4 دهی را ترک کنیم میشود 5 دهی. قسم صدی که یک تا کم شد، پس از 8 4 را ترک کنیم میشود 4. جواب 452 این جمع‌شوندی دویم است. طرز دویم باز هم ما از سوم جمع‌شوندی دویم رو ترک کردیم، یعنی 900 تر 452 میشود 448. سومین مثالی که ما انتخاب کرده بودیم مثالی 899 طرح 182. اگر ما این را ترک کنیم فرق میشود 717. برای سنجیدن عملی تر ما یکم رو از فرق رو با ترک کننده جمع میکنیم، یعنی 717 رو با 180 جمع کنیم میشود باز همون 899. این همون ترک شونده است. دویم طرز سنجیدن عملی تر این آن است که ما از ترک شونده فرق رو ترک میکنیم، یعنی از 899 717 رو ترک کنیم جواب میشود 182. مثال 155 مسئله دود است. دو دخترک در یک وقت روبروی یکدیگر به راه برآمده پس از 125 قدمی راه گشتند بین آنها 170 قدم راه باقی ماند. همه راه چند قدم است؟ اگر بعد 125 قدمی راه گشتن بین آنها 170 قدم باشد، پس ما هر سه این رقم ها رو جمع کنیم جواب ما حاصل میشه. کاری عملی در اینجا مثال ها داده شده است. خود را سنجید، حساب رو از پایان آغاز کنید. یعنی در اینجا در پایان اگر ما عملی تر را اجرا کنیم، یعنی از 110 160 را ترک کنیم، پس ما جوابش را در بالا می نویسیم که این می شود جمع‌شوندی دویم برای مثال سطر دویم. پس سوم این مثال ها می شود ترک کننده برای سطر سوم. همینطور ما این دو مثال ها رو کار میکنیم. این موضوع ما به آخر رسید.